идома кувиза омад ба сарам аз он чӣ метарсидам. ба худ гуфт Сорбон. аз қошу қавоқаш маълум ки ба ин бача гап фаҳмондан мушкил. аз куҷо сар кунам гапа? додар, маро гӯш кун. модарам дар доми марг. дар сафорат гуфтанд ки масъалаи виза дар давоми 4 рӯз ҳал мешавад. ман бояд ҳатман ҳамин рӯз расида равам. бе виза мумкин нест, гуфт марзбон шиносномаро баргардонида. додарҷон, илтимос, маро бифаҳм. агар метавонистам наход ҳамин қадар роҳро беҳуда тай карда меомадам. вақт танг, наметавонам 2-3 рӯз интизор шавам. кӣ медонад, мумкин вуруди шумо ба қаламрави мо манъ шуда бошад, гуфт марзбон ба нигоҳ аз сар то пои Сорбонро палмида. чӣ гуноҳ кардам ки омадани маро манъ мекардаанд? гӯё аз худ пурсид Сорбон. ман буду шуд муаллими оддии донишгоҳам. аз адабиёт дарс мегӯям. ба донишҷӯён одоби ҳамидаю ахлоқи писандида, дӯстию бародарӣ, яъне рафтори нек, гуфтори нек ва пиндори некро меомӯзам. аз шоирон шеъру ғазалҳо меорам. магар ин ягон ҷои бадӣ дорад? фаҳмидам, аммо бевиза намешавад. мардалафзаш ҳалол гуфтанд. ман магар дурӯғ мегӯям? марзбон рӯй туруш кард. аз авзоаш маълум буд ки хуши шунидани лобаҳои Сорбонро надорад. ту ҳам модар дорӣ? дорам. сухани Сорбонро бурид сарбоз. аз осмон наафтидам, аммо бевиза як қадам ҳам гузаштан намемонам. Сорбон чанд лаҳза чӣ гуфтанашро надониста мустар монд. ҳарчанд мекӯшед ки то ба чанд сухани мувофиқ дили ҷавонро нарм кунад, чизе ба сараш намеомад ва ин ҳолати забуни хеш аламаш дучанд боло гирифта хориаш омад. намемонӣ? якбора овозашро баланд карду. не! як зарра ҳам ҳолаташро тағйир надода гуфт сарбоз. шояд ӯ дар марз ҳар рӯз ба чунин пурсишу посух одат карда буд ки дигар ба Сорбон аҳамият надода рӯй гардонд. ба ҳеҷ куҷо намеравам, гуфт Сорбон. то саҳар чашмаки ту чашмаки ман гуфта мешинам ҳамин ҷо. ихтиёр доред, гуфт марзбон лоқайдона. аммо аз нишастани шумо ҳеҷ муроде ҳосил намешавад. беҳтараш баргашта аз паи виза шавед. ана баъд марҳамат. ту дил надоштаи бача, гуфт ба оҳанги ранҷиш Сорбон. ақаллан маро ба пеши сардорат бубар, шояд вай ягон илоҷ ёбад. сардор дар қисми ҳарбӣ. қисми ҳарбӣ дар куҷост? 5 километр дур аз ин ҷо. Сорбон ноилоҷ хомӯш монд. амак, ин ҷо беҳуда нашинед? марзбон тасмаи автоматро ба китфи росташ гузаронд. бевиза ҳеҷ кас ба шумо иҷозати гузаштан намедиҳад. гуфтам ку, ба ҳеҷ куҷо намеравам. илтимос, дуртар равед, ба дигарон халал нарасонед, гуфт марзбон. Сорбон баргашта 5-6 қадам дур аз худ аробаеро андарунаш як кампири фартуд дид. кампирро дар рӯи курпача хобонида буданд. 2 нафар ҷавони ҷомапӯш дар сарашон тоқии 4 гул ба марзбон шиносномаҳоро дароз карда гуфтанд. додарҷон, кампир бемор, роҳ гаштанаш душвор. намешавад ки то тафтишгоҳи гумрук ба ҳамин ароба бубаремаш. не, барои гузаштани аробакаш иҷозат нест, гуфт марзбон аз шиносномаи дар дасташ буда чашм наканда. илтимос, азоб мекашад кампир. амаамон дар он тараф бандагӣ кардааст. ҳарчанд наравед дар роҳ азоб мекашед гуфтем, розӣ нашуд. ӯро ҳам фаҳмидан мумкин. марҳум духтараш аст. гулбарин духтарама он ҷо ба хок мемонанду ман дар хона шинам? не, дар роҳ мурам ҳам меравам, гуфта аз қафоямон кашола шуд. эй вой, духтарҷон, кошки ман мемурдам. омад овози борику ҳазини кампир аз даруни ароба ва гӯё мисли ғози мизон дар дашт паҳн гашта сабук ба симхори марз печид. он 2 нафар кампирро аз 2 дасташ дошта беозор фароварданд. қадаш камон буд, дар сараш қарси сафед, дар танаш хилъати кабкабуд ва дар пояш калӯши ба маҳсӣ дошт. кампир ба зур ба ҳимояти он 2 нафар роҳ мегашт ва онҳо низ ноилоҷ ба ҳавои қадамҳои ӯ гом зада оҳиста оҳиста аз хатти марз дур шуданд. ҳар қадар дур мерафтанд, ба назари Сорбон
чунин мерасед ки лаҳза ба лаҳза қомати камони кампир хамидатар мегардад ва баробари вай қомати болои он ду ҷавон низ заминбӯс мешавад. ин манзара табъи Сорбонро бештар хира кард. вай аз назди ғави оҳанин дур шуда назди марди зери дарахт нишаста рафт. пиру бебарг буд дарахт, бинобар ин нави онро аниқ кардан душвор буд. ҷоҷо пӯсти онро шояд маркаб хоида буд ки лучу урён менамуд. мард сиёҳчӯрдаи газгӯшт, миёнақад, тахминан 60-65 сола менамуд. бо вуҷуди гармии ҳаво дар сараш телпаки хокистарранги сарбозию дар пояш мӯзаи кирз дошт. пайи ситораи оҳанин дар пеши телпакаш баръало менамуд. шиму камзулаш низ хокистарранги обшуста буд. вай дар курсии шикастае менишаст ки ба тани дарахт симпеч карда буданд онро. пой надошт курсӣ, аз он танҳо тахтапорае аз нишастгоҳу такягоҳи оҳанин монда буду халос. дар назди мард андаруни халтачае донаи сиёҳи офтобпараст менамуд. дар чанд зарфи пластикии андарунаш ба чой монанд моеъ меистод. мард шояд то ин дам ба гуфтугӯи Марзбону Сорбон диққат дода буд ки вақте вай ба наздаш расид, зарфҳои дар наздаш бударо як як ба бор халтааш андохта гуфт: иҷозат надод? не, посух дод Сорбон. нидо кард мард ҳамону он амалашро идома дода. саргардон шуд мардум. ҳама ҷо замини худо бошад. чӣ дар кор онро ба симхор ҷудо кардан? монед мардум аз пайи бечорагиашон рафту омад кунанд. дар тӯю сури якдигар шодияшонро ба ҳам бинанд. дар рӯзи сугу мотам андӯҳи якдигарро сабук гардонанд. не, намемонанд, гуфт мард ҳамоно ба як ҳаво зарфҳоро ба борхалта ҷобаҷо карда. то ин дам ӯ ягон бор ба Сорбон нигоҳ накард. Сорбон ҳайрон аз ин амали мард чашм аз вай намеканд. чаро хомӯшӣ? сар бардошт мард. нигоҳи бефарқи ӯ сӯи осмон духта шуд. аз косахонаи чашмонаш танҳо пардаи сафед менамуду халос. вай нобино буд. бишин, муроот кард мард, чашмонашро пӯшидаю гарданашро ҷониби Сорбон тофта. дар ин ҳолат ҳама мушакҳои рӯяш таранг шуда аз хеш ҷӯяҳои ожанг боқӣ мегузоштанд. виза надоштӣ? не, вақтам танг, бояд. шунидам ҳозир зораҳоятро. сухани ӯро бурид мард. аҳволи модарат вазнин. шумо кӯмак карда метавонед? ба оҳанги илтиҷо пурсид Сорбон. намешиносед онҳоро? гапи маро кӣ мегирад? гуфт мард гирди лабонаш табассуми ҳазине дамида. даври мо гузашт додар. аз давра берун шудем. чанд сол боз дар ҳамин ҷо чӣ хеле мебинӣ ба таври худ савдо мекунам. аслан ба пул эҳтиёҷ надорам, аммо дар хона дилам буғз мекунад. кормандони милисаю баъзе марзбонон маро хуб мешиносанд. барои ҳамин кордор намешаванд. баъд аз дасти мани оҷиз магар ягон бадӣ меояд. шояд раҳмашон меояд ба ҳолам. марзбонони ҳарду тараф эҳтиромам мекунанд. симичка гир, гуфт мард ба халтачаи офтобпараст ишора кунон. русист. писарам дар қатора роҳбалад. аз Русия меорад. ана чойи хунук ҳам дорам. ба зарфҳои даруни халта ишора кард мард. ҳарду чанд лаҳза хомӯш монданд. ҳо ана он бинои дуошонаро мебинӣ? пурсид мард ба ангушти ишоратиаш хонаи дуошонаи оҳакзадаро ки дар сари роҳ танҳо меистод нишон дода. 20 сол дар ҳамон ҷо кор кардам. агар хонаи дуюмам буд гӯям хато намешавад. корманди бозрасии автомобилӣ будам. он замон рафту омади одамон бемамоният буд. қариб ки мошинҳоро низ манъ намекардем. шабу рӯз мерафтанду меомаданд мошину одамон. шабе намози хуфтанро хонда? ҳайрон нашав, ман ҳамон солҳо низ пинҳонӣ намозамро мехондам. хостам рӯи кат дароз кашам ки дарро касе оҳиста пушти нохун зад. кушода дар рӯ ба рӯям як духтараки миёнақадеро дида забонам лол монд. рости гап дар умрам ба он сон зебоӣ заиферо надида будам. намедонам чӣ гуна ба ту ҳусни ӯро таъриф бикунам. барои ин кор бояд шоири рангин хаёле буд. духтар хоҳиш кард ки барояш то нилӯ рафтан ягон мошини раҳгузарро нигоҳ дорам. шояд пеши худ ба ҳар гуна мошин нишастан андеша мекард. ҳарчанд нияти бад надоштам, аммо қарор додам то пагоҳ ӯро нигоҳ дорам.
از مسئولیت ترسیدم. به هر حال آن زمان ترتیب و نظام خیلی سخت بود. بعد چی جای پنهان کردن؟ میخواستم از آن حسن رسا سیر شوم. آخر نسبتاً جوان بودم آن وقت. من وقتی از نیتم آگاه شد خواست پای پیاده راهش را ادامه دهد. اگر در راه به تو یگان واقعه رخ دهد من نیز جوابگر می شوم. بهترش به نزد من نمی آمدی. گفتم قاطعانه پیش راهش را گرفته. ملول شد دخترک. هرچند آبی چشمانش شش خطار زاره کرد به گپش گوش ندادم. بعد فهمیدم که پدر و مادرش او را زورن به شوهر دادند و پیش از توی گریخته است. حالا کجا می روی؟ پرسیدم در دل از غیرت او حیران شده. در نیلو دوست داشته دارم. هر دو عهد و پیمان بسته ایم. به خانه همان می روم. روز شود 4 طرفت قبله. گفتم من از پس از صحبتی دور و دراز. کاش که از بین پختزار می رفتم. گفت دختر به آهنگ پشیمانی. راه کلان به خطر. به یگان ماشین نشسته زودتر می رسم گویان خطا کردم. شاید حالا مرا جستجو دارند. شاید زودتر از اینجا روم. باید زودتر از اینجا روم. آنها می دانند که تو به همانجا می روی؟ پرسیدم من. خواهرم می داند که همان بچه را دوست می دارم. شاید. گپی دختر در دهانش. ماشین به شست آمد. در نزدیکی دیدبانگاه صدایش خاموش شد. دختر زود از جای برخاسته نزد تیریزه رفت و یک گوشه پرده را آهسته کشاده به بیرون چشم دوخت و ددم گویان در جایش نشست. التماس اکا جان در اینجا بودن مرا آشکار نکنید. یک عمر دعایتان میکنم. گفت التجا آمیز. من زود بیرون برآمده در نزد ماشین 2 مرد و جانشین سرداری میلیسای ناحیه را دیدم. جانشین 2-3 قدم گذاشت و من زود به پیشوازش رفته واخوری کردم. هرچند در اول خواهش دخترک را به جا آوردن میخواستم، برابر دیدن جانشین سردار دودیله شدم. شاید ترسیدم یا باری مسئولیت کشیدم که وقتی وی از دخترک پرسید به اشاره چشم دیدبانگاه را نشان دادم. جانشین در نوبت خود به آن 2 نفر ایما کرد و آنها زود به خانه در آمدند. پس از چند دقیقه وای و داد دخترک همه جا را فرا گرفت و من درک کردم که به چه اشتباه راه دادم. مرد جوانتر، شاید برادرش بود، دخترک را که همانا داد می گفت و امداد می طلبید کشاله کنان بیرون آورد. وقتی چشم دختر به من افتید یک بار لب فرو بست و چند لحظه چشم از رویم نبرداشته به غضب گفت: الها چشمانت کور شوند و دیگر روزی روشن را نبینی. دخترانت مثل من در محبت خار و زار و گریان و نالان شوند. تا حال این سخنها در بیخ گوشم صدا می دهند. آن منظره هیچگاه از پیش نظرم دور نمی شود. حتی بعضا روشن در خواب می بینم آن را. وگرنه قریب 30 سال گذشت از این روزها. دوام این سالها یک آرزو دارم. بار به آن ضعیف دوچار آیم و بخشش پرسم برای آن رفتار ناجوان مردانم. هر سحر با امید سر راه می برایم و بیگاهی ناامید برمی گردم. گویا تا حال آن چیراسی دلریش کننده و دعاهای بدی دختر در گوشم صدا می دهند. به تارهای عصبی خرابم لطمه می زنند. گفت مرد به انگشتی لیلچه‌اش گوشی چپش را افشانیده. شاید تو پرسیدن می‌خواهی که آیا به دعای آن دختر نابینا شدم؟ چشمانم از سالهای دانشجوییم در من بودند. زمستان به اختیار آب می‌رفت از آنها. آب می‌رفت. اما بیناییم خوب بود. پس از 1 سال آن واقعه چشم چپم ورم کرد. دکتران گفتند که هیچ قسن پرده گرفته است. اگر جراحی کنیم مثل عقاب دور را میبینی. خلاصه اول چشم راستم و بعد از 8 ماه چپش را نیز جراحی کردند و آنها به جای بهش شدن به تدریج خیره شدند. از تلفنی سوربن متنتن گیمنی SSSR صدا داد.
вай саросема аз кисааш телефонро бароварда ҷавоб дод: лабай, чӣ кор кардед, акаҷон? омад аз он сӯ овози гирьяолуди хоҳараш. дар сарҳад дармондам, хоҳарам. азбаски барои гирифтани виза 2-3 рӯз интизор шудан лозим буд, мунтазир нашуда инҷо омадам. аммо чӣ аммо? сардори марзбононро интизорам. аҳволи модарам чӣ хел? гоҳ ба худу, гоҳ беёд. фақат шуморо мепурсанд. ду чашмашон дар роҳи шумо чор. як илоҷ карда оед, дидорҳо ба қиёмат намонад. аз телефон фиқ-фиқ садои гирьяи хоҳараш меомад. телефонро ба модарам деҳ, амр кард Сорбон. чӣ? бо модарам гап задан мехоҳам. он кас наметавонанд гап задан. сипас аз он сӯ канда канда овози хоҳараш омад, ки аз модар хоҳиш мекард то ба писараш якду даҳан гап занад. баъд аз оҳу воҳ овози хастаю ҳазини модар ба гӯши Сорбон расид. бачаҷон, як назар бинам, баъд амонаташро супорам. беармон меравам. фақат садои ба чизе бархӯрдани телефон омад. алло, оча, алло, дод зад Сорбон. телефон аз дасташон афтид, омад овози Нигора. нигора, аз модарам бохабар бош, ман ҳатман расида меоям, гуфт Сорбон. аммо овозаш ба гӯши худаш бегона расид, зеро аз он бӯи боварӣ намеомад, балки ваъдаи шахсеро мемонд, ки нохост дар сари роҳ дида ба хонаатон даъват мекунеду ӯ таомулро риоят карда ваъдаи омадан медиҳад. аз ин ҳолат Сорбонро дилаш бештар ба риқат омада ба ёд овард, ки тӯли 5-6 соли охир ба чандин даъвати волидайну хешу табор ба тӯю маърака ва аъзою беморбинӣ ба ҳамин маъно посух медод, аммо ваъдахилофӣ мекард. аниқтараш имкони рафтан надошт. лекин имрӯз ваъдахилофӣ кардан барои ӯ шармандагӣ ба бор меовард. метарсид, ки агар худо накарда модараш бандагиро ба ҷо биёраду ва ягона фарзанди мардина дастаи тобути ӯро нагирад, ба зери таънаю маломати хешу ақрабо ва ҳамдиҳагон мемонад. дигар то қиёмат наметавонад доғи ин шармандагиро бишӯяд. ҳар як баддаҳон метавонад ҳангоми андак муноқиша ин гуноҳро ба рӯи вай кашида ӯро ба беоқибатию рӯзсиёҳӣ муттаҳам созад. ин қабил одамонро парвое нест, ки дар муносибати байни давлатҳо қонуну қоидаҳои рафту омад вуҷуд дорад. ба хаёлашон то ҳол аҳди шӯравӣ побарҷост, ба кадом гӯшаи он рафтан хоҳӣ мамонияте нест. бинобар ин ҳар гоҳи Сорбон дар кӯча ё маъракаҳо ба гуна гуна ҳамдиҳагон дучор меомад, онҳо ҷою беҷо аз ин ё он маъракаҳо иштирок надоштани аз дар ин ё он маъракаҳо иштирок надоштани ӯ гилагузорӣ мекарданд. ҳарчанд мефаҳмонд, ки дигар он имконияти рафту омадро надорад, боварашон намеомад. баъзеҳо мисол меоварданд, ки чӣ тавр дар як рӯз ба душанбе рафта давоми рӯз ҳама корҳояшонро буд карда, сипас дар чойхонаи роҳат ғизои пешин мехӯрданду то бегоҳ ба манзили хеш бармегаштанд. боре пас аз чунин гилагузорию гапфаҳмониҳо дар як маъракаи мотам Сорбон каме ранҷида хотир ҳамроҳи Абдураҳими духтур ҷониби хонаашон мерафт. духтур шояд аз озурдагии меҳмон рамӯз бардошта гуфта буд: хафа нашавед додар аз гапҳои одамон. онҳо аз рӯи меҳру муҳаббат ба хотири посдории расму русуми аҷдодӣ ва аз байн нарафтани расми ҳамсоядорию ҳамдиҳагӣ мегӯянд. вагарна чӣ кор доранд, ки чаро шумо падару модаратонро дер хабар мегиред
به جنازه عمه‌تان نآمدید و یا در توی عروسی یگانه جیانتان حضور نداشتید. بسیاری ها تا حال نمی‌دانند که بین دو کشور همسایه ویزا جاری شده است و شما نمی‌توانید مثل پیشتر برابر رسیدن خبر زود به راه درآیید. آخر ما همسایه ایم. عصرها بابا و بابا کلانهایمان در این قلمرو بزرگ بین هم روآی و داد و گرفت کرده اهلانه زیستند. دختر داده و کلین فراورده رشته خویش و تباری بستند. در سرها شادیهایشان را به هم دیدند. اگر دشمن ناخلف هجوم آورد اهلانه بر ضدش سنگر گرفتند. خیر، زمان شوروی به خودتان عیان. سرمان درد کند برای طبابت دوشنبه می رفتیم. حالا چی؟ نسبت به یکدیگر بدگمان شده ایم. سری راه یکدیگر غوچوب گذاشته اطرافمان را سیمخوار پیچ کرده ایم. دولتمان مستقل گفته درهای طول 1000 ساله ها برای یکدیگر بازمان را بستیم. مهر در چشم بودنش را بالکل از یاد برده ایم. واقعا اگر رفت و آمد نباشد اول آدمان به هم بیگانه می شوند و بعد و آهسته دولت ها نیز به هم دشمن می گردند. خدا از دشمنی و بدی و بخیلی نگاه دارد دادر. علال خصوص اگر همسایه ها به هم کینه و کدورت ورزند روز سیاه است. آخر هر روز غیر اختیار چشم به چشم می افتد و روبرو می آیم. نشود که یک پاره زمین را سر کیف بگیری و جای دیگر بروی. این کار امکان ندارد. زمین سخت، آسمان بلند میگویی و مجبور زندگی میکنی. بنابراین سبب از روز ازل در کتاب‌های مقدس حق همسایه ها به حق خدا برابر دانستند. مبادا به سبب بین همسایگان اختلاف سر زند و به میزان عدل و عدالت خلل آرد و صلح و صلاح از بین رود. یاد دارم در توی شما چند روز در دوشنبه شادی خورسندی کردیم. به دره ورزاب رفته به آدمان تهجایی سر یک دسترخوان نشسته گفتیم و شنیدیم از دوستی و رفاقت، از برکت رفت و آمد، مهر و محبت بی اندازه قدح برداشته آرزو میکردیم که بگذار تا ابد پاینده باشد همدیگر فهمی و برادری. عیناً چنین گفته بود آن روز دکتر پهلو به ساربان در کوچه تنگ ده قدم زده. زنگ تلفن در جیب. ساربان را به خود آورد آوازی مرد. زمان هر صبح صالحان از رادیو صدا داده مردم را از خواب بیدار میکرد. این آهنگ دولتی زور بود SSR، اما در یک آن برهم خورده بچغر. چونین یک دولت ابر قدرت که از سیاستش تمام دنیا میلرزید چی طور به این گونه آسانی از یک خریطه دنیا نیست شد آدمان حتی خبر نیافتند. امروز هر گونه بها میدهند نظام آن دولتداری را. یکی بیچاره پرور میگوید و دیگر توتالیتری و عقل کش. هرچی باشد به من تامین امنیتش معقول بود. ترنم دوستی بین ملت‌هایش خوش می آمد. ششکی روی زمین را می گشتید و کسی نمی پرسید که کیستی و به کجا می روی. عجب دنیای دیگر چی علاج؟ از دست ما آدمان میده چی هم می آید؟ خدا به کلانها انصاف دهد. بیا خانه رویم، مهمان می شوی. وزنین به پا شد مرد. خانه ما آنقدر هم دور نیست. بامهای شفیر پوشش از اینجا باید بتابد. انیخترش یک زمان بر علا به چشم می خوردند. از چی باشد تبسم کرد مرد. کار شب و خنده روز گفتند. پگاه بر وقتر می آیی، شاید کارت برار گیرد. باید همین شب رسیده روم، گفت ساربان. دلم دشمنی می کند. می ترسم که مبادا دیر کنم. گپی تو هم راست، تصدیق کرد مرد. خدا مددگارد. حاضر باید سمین عوض شود. باز یک کوشش کرده بین، شاید اجازت دهند. چه خیل راه را یافته می روید؟ پرسید ساربان. خواطر نشو، من این راه ها را از یاد می دانم. تا بلندی می برایم آنجا نبیرم انتظار. هر روز خرسوار می آمدم. امروز جانور را همسایه امان برای علفکشی طلبید. همسایه داری نداده نمی شود. کاری صاحبی 100 اسب
ба як кас ба афтидааст мегӯянд мақоли халқ. Пагоҳ ба мо зарур афтад, вай медиҳад гӯшта розаша. урфи ҳамсоядорӣ ҳаминро тақозо мекунад. ҳамсояам тинҷ бошад, гӯшам тинҷ аст, гуфтааст як марди доно. диққат бидеҳ ба ин вожаи ҳамсоя ки чӣ маънӣ дорад. сояи хешро ба сари якдигар дариғ надоштан, чун сипар аз баду балоҳо эмин доштан, аз ҳамдигар ҷудо нашудан. одами доно ҳамсояи худро аз хеши дураш авлотар медонад. мард дар китфаш борхалта, қоматаш андаке хамида, оҳиста оҳиста қадам зада рафт, то аз назар пинҳон шудан дар ягон ҷо пешпо нахӯрд. идома дорад.